kumin sang ni som ni Khovel Sunday School ni pathian ni thiang lim le ro pui dam takamin suai thleng tu kan pathian ne na ma sain lom thu kan soya tin voin Khovel Sunday School ni a hian ko fran ho zong zong te kan lal pai so Krista mingin chibai kabuk chawani hei kumin a hian kumdang angin Khovel Sunday School ni kan mang thei lova amai ro chu kan zir lai te MSSU lomatang local te hi apoi moa ko than ho te shriata tan YouTube lama tiang hian mitin ngai thlak thei turin ro man kan han siama ko than ho ten kan man tang kai nge ka bei seitlat ani Bible chang tarlan han chiar ma saila mathaya bungli chang li a chuan nima selani chuan mihring hi chang chawin an nung lowanga pathian ka thutin chuakin an nung zo kang ti zia kani tin a changa tin Timothy thon ni bungthum chang som paruka chuan pathian lekha thu zong zong hi pathian thok khuma pek ania zirtir konga te thiam lo chantir konga te zil konga te felna zirtir konga te sort book ani lalpana thu kan chiar te mal som ro se amen kumin Khovel Sunday School ni a hian kan thu pui chu Bible pathian thu nung tiania hei hi then ni a thenin then khatna chuan Bible lo pian chua dan ti kan zir don a tin a then ni na chuan Bible pathian thu nung ti kan zir don ani tunhuna hian then khatna hi kan zir ho tur ania Bible hi pathian tho khum thunung le thil ti theiania a bel chiang tu te chuan adik zia hi ni tin atharin an mutrin ani Bible hi kum tam tak chung zia le la khom ania pathian mi ten an lo hum hal tlata ma sa tanga voin thlengin mi hring nun kai suai tu thu lu le ro tling ani thunung ani na sa chiang tu chuan Bible lo pian chua dan hi country chian phot angaya chuwang chuan tunhuna po hian engtin nge kan Bible hi lo pian chua engtin nge kan Bible hi kan lo nei dan ti hi kan zir ho don ani then khatna chuan thuthlung lui lo pian chua dan hi lo en masaila Bible ti tong kam hi Greek tong biblos atanga lak niin aum zia chu lekhabu ti nani amaro chu Greek tong le nundan zuitu juda te khan pathian thu thiang lim soina tan an lo mang towa lekhabu thiang lim te emo thu ziak thiang lim te ti emoa soi ani thina hun lai hol hun laya Bible soina na an man war tak pakhat chu Hebrai tong Mikra ania aum zia chu chiar ti nani Juda in khom na mi pui ma pathian thu chiar thin ani zia hi heda tang po hian kan thre thei ome tuthlung lui lo pian chua da na hian zona tam tak aum theyanga engtin nge Bible la lekhabu te hi sa kho lekhabu lo ni dan te tin heti zo zai hi kumtam tak chunga zia la khoma bukhata pom alo ni dan te engtika nge ti te le enge te fung ti te hi zona lo piang thei langsar zolte ania heng zong zong soina le zirbing na ta na thuman chu canon ania canon ti chu Bible ta na thu ziak pom le pom lo tur thlerna te fung ania Bible pum puilo pian chona tura pathian in kong thui tak abuat sai le ko ran suai tu te fin na thuam dan te hi aro pui tak zetani kan Bible in chu kong thui tak lo jo chho dan chu atlang pui lo zirila a then do ta chuan Bible thit fi ma pom ani na kal kong tinia Christian ten Bible le khabu pom chin tura ngai hi ainang diak lova Roman Catholic le Orthodox ko ran te chuan busom ruk paruk ba ka apocrypha bu te chu Bible an tela siam that ko ran te ro chuan busom ruk paruk hi Bible a kan pom thung ani
Christian ten tu thlung lui kan ti hi Hebrai Bible ti in Bible lam zirna chuan zirna lama chuan triat ania achan chu juda sa khwa Hebrai mi te Bible ani wangani thu thlung lui bu te hi kum sang chuang te meu chunga zia ania hemi hun chung hian bukhata chuak turin le ka bu sang te chu la khom zelania thu thlung lui tia kan soi hi juda te Bible ti poin kan soi theyang juda ten Bible an soi dan pakhat le chu tanak ti ania tanak chu Hebrai Bible translation pathum soina mingkai to ania chung te chu Torah dan zirtirna ti te tin nevim zol nei te ti te le ketuvim thuziak te ti te nia a then khatna Torah ti chuan Moses dan le khabu panga te a huama heng hi Moses ziak niangai ani bera thulak na nar sang atanga la khom niangai te po anom heng le khabu panga Genesis Exodus Leviticus Numbers Deuteronomy te hi kumbisi zali somnga pariat Ezra Jerusalem pan Madeu Khan Bible a pomto niarinani tina then hina Nevim hi alhom lian ber ania Hebrai Bible chan ve ai tamma a huwa mani zol nei le khabu hi hlom ni zol nei masa te ti le zol nei nunung te tin then ani le a zol nei masa te hi Torah Israel fa te chan chin chun zom na ania Joshua tanga tanin Jerusalem temple ti chen masak ber chan chin te tin Israel lal top dan chan chin te ania kumbisi janga somruk thlenga Babylon salan tan dan chan china khar ani zol nei nunung te hi kum zabi pariat na tanga BC pangana inkara Israel le Judalal ramatanga zol nei te chan chin ziana ani bera heng zol nei nunung te hi zol nei lian te ti le zol nei te tia then san le ani tin then thumna ketuvi ma hian sa ko lam hla sam le tra hla te mangai na lam hla hlan khom te fin na le in bi chian na lam thu fing te zopa le thu hril tu te le chanchin Louisiana Ruthi Esther Ezra Nehemiah le Chronicles pakhat na le pani na te le thu in thu puan chona lam Daniela te a huamani Trenlina chuan Bible phuakom tu masa te pakhat na chuan Samarimi te hi Nablus man lai sekem rama in kulni in lalram in tren nuam marlam lalram Israel thakal zel ni in chal annia anni chuan dan bu panga te chau pomin zol nei tele thusiak te an nola Ezra le Nehemiah hun lai vela tanga peng sanga in la sang annia Bible bu pum hi nei kim ve ta lo nia ring anom tin panina chuan kumran ami te tuipui thi ma thlang lam kirbat kumran anti muna cheng in la sang esin pol nearin te chuan puka Bible lekhazial thanem tak an lo nu chia lekhazial sanga chuang lai lai chua ani Bible hua chuan Esther bu ti lo Hebrai Bible bu zong te chu mu kim vekania kumran mi te hian thuthlung lui bu te hi an lo pom deu vek ni ngei tur ani tina dot le chuan Alexandria azuda te Alexandria khopuya Greek nun dan la a an tong mang du chho ta a chutiang juda tam tak ten an mani puala pathian thu zir na in khom na man tur Bible an lo du chowa ti chuan Hebrai tonga ziak Hebrai Bible chu Greek tonga Latin thuthlung lui an nei ta chu Septuagint tia hriat lar ani hei hi is lali suapian ma kumbisi zani somnga tanga zani vela la khom tan to nia ngai ania amaro chu tuna Hebrai Bible nen hian ainang diak lem lo ani tinat palina chuan juda rabi te Bible thuthlung lui bu te pathian thuwa pomani chungchanga juda sa khor suai tu rabi te an poimo hle a hun rei tak tongka anin lan chon le zia ka da te chon vong thazela juda te ti daran om nu point Jerusalem le chevela om rabi te chuan thuthlung lui bu te chu lo vong tha in hial na tam takara an pi le pu te atanga pathian le bu thiang hlima an lo pom te chau chu
Bible ngain an vong tha te na sang an te nuwa kumedi som ko vela khan jamnia khwa in khom puya Bible an lo pom bu som thum pakwa te chu pathian thu nung rin na le thil ti te na ta na thato ka ngain pathian lek bu thiang liman pom ta ni pangana Christian masa te thung lui Christian masa te thung lui hi Hebrew Bible kan ti tak nen khan kong ni na dang lama kong khatna chuan juda te Bible pom zong zong te chu pom kim vek ni ma sela tlai kho nu dewa ziak te po beltel ania chung chu apocrypha an ti tak te khani tin apanina chuan le khabuin dot dana Christian te thung lui le Hebrew Bible hi ain ang lo bok Hebrew Bible a chuan Chronicles bu hi to berauma Christian masa te thung lui a chuan Greek le Latin tonga le lina rem khom zuin zol nei te chuan nung an dolani siam that ko ran te Bible thung lui kumedi zabisom paruka siam thatna alo thlena ko ran alo phelta ka chuan pathian thu le thurin thriat thiam dan te pathian le mi swing in lai chin na thriat dan te lo sang ta Bible le khabu pom chin po ainang ta lo siam that ko ran har kai tu ber Martin Luther ma po khan Roman Catholic ko ran kal phung le Bible chung changan thu kal pui dan do dal tu an lo om tanual ani kumsa khazare som ni panga malama khachuan apocrypha bu te hi Bible chutel ani thina sap trong Bible lama po da telani thin kumsa khazare som ni panga khan Edinburgh ka British and Foreign Bible Society BFBS committee chuan apocrypha bu te hi le lin tolo turin thu an ti tluwa me ni thum sakhazare som ni pasaria tang khan BFBS chuan apocrypha bu telovin Bible chu an chutan ta ani amaro chu khovel thiam na sang zela Bible zirnala ma po apocrypha bu te poimo zia zirtel ania abik takin juda de chanchin zirna phei chuan an leklam berjing ami ani hialani kan sinat point apocrypha bu hi chuizaw na na tangkai ti hriain asan pain achua veta ani Bible atana thuthlung lui pom ani dan ko ran thu chuak mumal takatanga thuthlung lui le khabu pom tur soima sakna berchu romin khom pui edi zathum somriat pahniania heta hian tuna kan pom le khabu somthum pakwa te hi tel vek nia hriat ani kum edi zathum som ko pasaria carthage in khom pui an ne ya chuan thuthlung lui le khabu pom tur te puan ania heta point apocrypha bu te hi tel ani le a heta hian thuthlung lui le khabu somli paruk lai pom ania hei hi Roman Catholic Bible kan ti hi ni ta berani juda te ngai dan a chuan Bible pom fel ani hun thuma om thein an ringa ngai dan tlang lon tak le rin om tak pakhat chu jamnia in khom puya pom nia rin na hi ani e kum edi som ko tanga za chuan hemuna hian rabi te in khom puyomin chuta kal de chuan tuna kan nei tak busom thum pakwa thuthlung lui Hebrew Bible tia soi bok hi an pom fel ta hei hi siam that ko ran te chuan Bible kan pom ta khi ani thuthlung thar lo pian chuadan Isu Krista hun laya zirtir te hun lai thleng khan an Bible chu Hebrew Bible abik takin Greek tong Bible khania chuan ni khat aliam nu chuan an mani pualin zirtina te infuina te Isu Krista le rong bol na chanchin an hriat ang te ziakin ko ran chom nan an mang thina hun local zela Christian zirtina laimuan ya wanga ro taka hum himin ko ran te zirtina an mang ta zel ani ti chuan Isu Krista thuthlun thar ziana lekhabu thiang lim alo piang chuak ta ani lali so wana lon tang nu khan atu hril te chuan ngai lut len serem em Hebrew Bible pathian thuang chia thu nei ani ti an hria judaten mesian be sei thin dan zong ron khu min Isu chu pathian fa pa ani zia an huwa chu chuan an chanchin an hriat ang te chu ziak lo thei lovina siam ani una local dewa Isu zirti te thu hril chu an soidar zela an lalpa chanchin thu ziak nge ya da thulin an hreta Mathaya Marka Luka le Zohana te chuan film khur takin Isu chanchin tha chu ziakin an da ta an ni ba ka polan thanem ngai taka ring tu te fuina le
ko ran ho om dan tur azir ti na le khathon te chuan vong tha zela ko ran ma satan ro lu atling ta ani ko ran lo thang zel chuan pathian thu nung tharawa chen chil le thok khum ani zian thre chiang zela heng thu ziak te hi ko ran ho hum him nan le fui nan te rin na inzir tir nan te alo tang kai ta em ani engle khabu te nge pom tur chu tianga chan chin an fiat te an zia thak zel ta ka le apostol te ming ho po le kha thon zia alo tam ta ka chuan eng ber hi nge le khabu wa ta na pom tur ti fiat chian hara chu wang chuan ate phung tur siamin hetiang hian te phung hlom lian pali an neya chung te chu pakhat na chuan apostol te tanga chuak ani turani le khajiak reng reng khala li suwa zirtir apostol te tanga chuak ngei an thu zia thak emo apostol te na inzom na nei ngei emo ani turani tin panina chuan le khadong tu ko thran te le apostol te inzom na apostol te mo an minga ziak tu te an le khathon zia chan nia lang ko thran emo khom pu emo an le khathon vong him that tu te ne na apostol te in lai chin na emo inzom na emo chu te phung pakhata ngayani pathumna chuan rin na ne na in mil apostol te zirtina thu ro chia an rin na le ko thran ti dan kalphung ne na in mil ngei chu te phunga man le nia zirtina diglo alwar lea an lo pom dan le zirtir dan ne na in kalani chuan chu le khathon chu pom ani ngai lo palina huap zo le ko thran nem he le khathon then khate chu ko thran malbik ta na thon ania amaro chu thuken kha mitin huap zirtina tha le rin na chom thei ani turani ko thran ten an lo man to le ko thran sang ten an lo pom tlan le nem he ani turani bible pom fel ani dan heng in khom pui pani council of laodicea le council of hippo in khom ten bible le kha bu po apom tur an rel fel do te chu kumedi zathum som ko pasaria council of Carthes chuan aron nem heta ani chutianga bible an pom fel dan te chu council of Nicaea zathum som ni panga si i khan zirtina diklo an khela bible pom chung change ron rel fel lem lo edi zathum som ruk pathum atanga zathum som ruk pali khan council of Laodicea a thuthlung hlui bu som ni pani hebrai le apocrypha bu thren khat le thuthlung thar bu som ni paruk thu puan butel lovin an pom nia soinia edi zathum som ko pathuma council of hippo a chuan christian te bible pom tur ti chuania thuthlung thar lambu som ni pasari kan ne yang hi pom ni in thuthlung hluilama roman catholic ko ran pom dan ang hi nem he ani kum edi zathum som ko pasari council of Carthage a chuan thu khau tak ti chuakin ko ran huang chunga engle khabu ma dangma chiar phalani lo anti hiala heng in khom pui pani te hi ko ranin bible a le khabu pom tura rel fel na le anem he na niangai ani thutlung hlui lam hi tu na kan pom dana alo pian na chu reformation kha ania martin luther a chuan thutlung thar bu te zinga bu then kha chu dan hiam deu anei na a bible le khabu som ruk parok te chu pathian le khabu chung nung bi ka angaya apocrypha te ro chu noi nung deu zo ka ngaya roman catholic ko ran lamin an din mun song he nan kum sang kha janga somli parukan council of Tent a chuan latin vulgate zuin tunan nei dan hian nem heta a siam that ko ran in tel khom in kum sang kha jak ruk somli pasari khan Westminster khwa in khom pui an kova he in khom pui han apocrypha bu chu apocrypha chu bible tel tur ani lo tin an din mun an ti chiang ve ta bok ani kan zirlai tom nan atlang kom na bible kan nei chodan kong hi athuyem ema ziani dante tin la kho mani dante bo thlau le chemai lova von thatlat aloni dante tin zia chon ani zel dante atopa ko ran hovin pom chin turan thler dante hi voina hian kan soi kim seng don lo ani heng zong hi pathian tharau thiang hlim kai soina tel lo chuan thilom thei lo tluk ania bible pom felani theina tura ko ran pui pa te thei top chua uluk taka an thler dan te hi aro pui hle ani bible kan pom le khabu te chung changa hian
Koshan lom lian pathum Roman Catholic Orthodox le siam that Koshan te inang lo set maila kan zawai pom tlan chu thutlung lui bu som thum pakwa le thutlung thar bu som ni pasari te hiani bai pathian thok khum le khabuthiang lim ani na tura ama zui tu te kal tanga min pek Bible lo pian swadan hi hian le khabudang lambi thunung ani zia ati chiang hle ni lalpan kan zir lai zir tak te akauran ho tan mal som ro se amen